Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi renu kahle ka Gaza ku na kurhula ya pima Gaza hi ta tsundzuka leswaku a hi khale Henny C jara ka mphambo a hi hlule leswaku a nga va ka rhanozwala kumbe xana ku khumudzela eka Xongi munhu wa munhu leswi swi landza ku va humese risimu swin'we naswona hi nkarhi lowu va karhi va ri navitisa kumbe xana ku ri promota sweswo swi endle leswaku vanhu va vulavula kumbe xana va pima laha vanhu va pima va kombisa leswaku exikarhi ka vanhu lavambirhi ku nga va ku ri na ku nozolana sweswi ku na tin'wana timhaka GP the Caterpillar o hehla leswaku Gagash mfana wa power a nga va na yena karhi a nozola ka Xongi munhu wa munhu naswona u vula leswaku u khome timhaka ku lo sala siku ntsena leswaku a ti paluxa ku ri ku hala tlhelo Gagash yena u tlulana tswatilo kumbe xana u bakanyela etlhelo swehlo leswiwani hi lowu nkandziyiso wa kona mina ni nga ti Xongi vanhu va Xikwembu anjana na Xongi is a sister to me anjana na Xongi at all Xongi look the reason why we took that other picture yo sungula hi post ni tlanga xitokofela na Xongi ani tlangela hi ri two na vanhu vo tala va Josiah va tele va tumeka va Austin tele la ndzeka xitokofela fortunately Xongi lava rhandza picture ya mina ku mina ni mi tshama ni ri clean i lo fika rhandza xo picture mi a posta yo ku twisa ku mina ni basini mina ni basini fe it's not a joke loko ku ri na problem na swona a swi vavisi ya mahlweni mina na problem na swona sweswo so ku posta na ka mina Xongi there's nothing to do with some masangu a ni n'wi navela I type ya mina Xongi se ka mina itwa Gagash haya mitwa ni khale ka ti tive hi kokwani ko va ri mdya Xongi ho miyela tata ti fayili eko khale loko mi vulavula hi n'wexe mo ku n'we mdyi Xonga ta ku yini hi mala n'we mara mi swi tiva ku khale kokwani kha ti ta timhaka ku hi vulavula hi toko kokwani na mi twa vile ku vulavuleni wa mdyi Xonga